So hey guys, what is up? Betting is here and welcome back to my channel. Let's pinya video long puthot kache tong tulong pochoro lo kado kavya pansita me and pinya video lo mange nilista me parnisia video athege and thumbnail ko bibasi and no da mapo a video lo nilista me na to pan ang than pon lo athege ko sonsi YouTube channel verify ma thek thilang pote comment long than non nili pinam dik wander popu stame jo finally a video banke nangli elo one elo to thang da por pa pen pinia video start lo na simply na tum phone along YouTube studio app open on YouTube studio okay Play Store long damang Play Store long damon and get search on YouTube studio po Play Store long damon search on YouTube studio okay where did me mera icon change कर देता हूँ ये icon change po anke done anke na tum YouTube studio po search na tum Play Store long pen anke final nilista me search po YouTube studio YouTube where did YouTube studio okay anke nilista me YouTube studio open po na tum sa me open no no se update dalam putih update non ya sistem ini lika update tang lo nili direct open se nam je po anke la nili isi example pan isi video lomber po la prang si and anke again edit long and atheke la arrow option do isi cut pen so and again custom thumbnail long again la edit long do to po athak si cut pen so anke custom thumbnail po long na tom biar non atheke custom thumbnail po long biar dalote jo anke da option ini yang klan isi bang cancer isi bang learn more again to bang thana claim na lola learn more bang along bang le to click on atheke na to channel sidame verify na po anke kuson se verify ma learn more long biar non pini video long kan po anke learn more long na tum biar dalote simply na tum sisteme directly Chrome along dam je po anke da nili sisteme sign in thing ni dalo jo anke nili sign in po atheke nili na tum email ke na ning doi bon anke nili sisteme la nili email bang chipi po nili email bang chipi po anke next password long next long ber non atheke na tum kopilo Gmail tong ke create nahi kali atheke na tum passport se da bange to na po anke nili sab me passport to poda na tum sisteme la na tum koplo Gmail icon password same chi to na po after that na tum no si password tok tang lo pote next simply and finally la natum Gmail account same sign in complete elo anke natum da bange hala mopen adim chidam thuna po and ke da bang natum isi theglong ji la blue color pen zoom chot po where it zoom chot po account is verified po long natum berna po nela account is verified la clear join doi da ber non anke natum simply again natum la Chrome long chibang tu joi po Chrome long chibang tu joi po anke Chrome long chibang tu joi date interface bang ke jola son lo nge da bang ke na tum panang puji mane koson lo mane how should we deliver the not verification ni teglong pa mi ka da verification code to you puda na pi anke si bang ke mane phone lason isi miss kornam pipen pudoi ani isi bange text ke non bange ne ligi choose bange text mane isi message nangale ajale mane ajar mane isi notification bang bangi mati la YouTube channel pen mane pine jon se chok che chot pote lason koson na tum fan phone isi miss kornam pc ki mema mate text si mema pote da bange na to text bang le choose non lista me text bang choose lo ase ke message lo anke simply la aberna tom country choose na po anke what is your phone number da bank na to phone number na po an to na po anke get code long be non anke na to a phone number along isia OTP nang le po very nearly
Okay, nelphone launch tami isi OTP nang lepon natum phone launch tami OTP nang lepon phone launch tami nang lelo anke so OTP po natum copy pen paste it na po anke finally natum kopilo natum my YouTube channels tami verify adlo ateke verify complete adlo congratulations and ado kapi phanta chuning ring tung pinia video ke share je phan ateke isia video phan kabonai ji phan chibadok na opke kado kapi da chini lo to tange guys pinia video bange lan bel lo chitong thulo na ka prank new video long tap tak kele bye and wait it natum nang si channel subscribe kalam te subscribe kang on pen pinia video long sila mesem te like pikang on to tang te bye